Dobré dopoledne. Zdravím vás na bohoslužbě Apoštolské církve v Lounech. Dneska jsme v hojnějším počtu, tak to je vždycky dobré vidět. A sešli jsme se tady kvůli našemu Pánu, který za nás zaplatil velikou cenu, protože nechce, aby někdo zahynul, ale chce, aby každý poznal pravdu, každý mohl mít věčný život. Takže díky Boží milosti jsme mohli poznat pravdu, ale spousta lidí, kteří ještě ji neznají, a věřím, že to je důvod, proč jsme tady, proč jsme ještě neodešli do nebe. Tam by bylo dobře určitě. Tady jsou různé výzvy a zkoušky a těžkosti a podobné věci, ale my máme tady úkol na téhle zemi. Potřebujeme sebou vzít co nejvíc lidí sebou. A proto se i tady scházíme, aby jsme se tak povzbudili, aby jsme byli zbudováni, aby jsme byli připraveni, aby byli svatí, dokonale připraveni k dílu služby, je napsáno. Tak věřím, že dneska přijmeme povzbuzení, protože Pán je tady s námi, Boží duch potvrzuje ty slova, které slyšíme, a v nás to pracuje a prolamujou se bariéry a my odcházíme a jsme připraveni na ten další týden, který je před námi. Haleluja. Otče Hospodine, já ti děkuju za to, že tě můžeme znát, že ti můžeme patřit, a my tě, Pane, vítáme na tomhle místě. Chceme, Pane, tobě vzdát chválu, i čest, i dobrořečení. Chceme oslavit tvoje jméno na tomhle místě. Dáváme ti, Pane, tuhle bohoslužbu. Jednej, Pane, v našich srdcích, jednej v našich myslích. Prolamuj, Pane, každou bariéru, každý blok, Pane, v našich myslích, který nám brání v tom jít dál, Pane, do věcí, do kterých ty nás voláš. A děkuji ti za to, králi, ve jménu Ježíš. Amen. Takže pojďme oslavit a vyvýšit našeho Pána. Já pozvu dopředu hudební skupinu. Dneska máme hosty z Mostu. Staré hosty. Jak jsi říkala? Staré hosty. Staré hosty, staronové. A takže přišli hudební skupina z Mosteckého sboru Apoštolské církve, a oni, protože my jsme stále stanice Mosteckého sboru, takže oni jezdí nás podpořit, pomáhají nám, takže jsme rádi, jsme vděční za jejich pomoc, za jejich službu. Takže já jim teďko předávám slovo a veďte nás v tom uctívání, jak můžeme se tak spojit a vyvýšit našeho Pána. Haleluja. Pojďme, rodinko, chválit našeho tatínka. Zapojme ruce, nohy, hlasy svoje, pozvedat ruce k našemu tatínkovi, tak jak to uznáte za vhodné. Haleluja. Za
je v nás. Haleluja, svatý Otče. My ti děkujeme, Pane. My ti děkujeme, Pane Ježíši. Haleluja. Že jsi nás neopustil, že žiješ v nás, Pane. Haleluja, my ti chceme vzdát chválu, Pane.
víme, že ty jsi nás zachránil, jsme si toho vědomi. A jestli někdy nejsme, Bože, odpust, že někdy zapomínáme na to, co jsi pro nás udělal, Bože. Zapal v nás tu lásku, Pane. Tvůj dotek lásky nás mění. Nic jiného nás nedokáže změnit. Nikdy. Jenom ty a tvá láska. Nikdo nemá na nás páky. Ale ty, ano, Bože. Tvůj dotek lásky nás dokáže změnit. Mění naše srdce, mění naše postoje v srdci. Obřezáváš naše srdce duchem. Haleluja, děkujeme ti za to, Pane, že nás zapečeťuješ Duchem Svatý. Děkujeme ti, Duchu Svatý, že jsi s námi. Haleluja, nedovolil jsem. Protože víme, kdo ty seš. Poznali jsme, kdo ty seš. Ty jsi Ježíš. Vítáme tě, Duchu Svatý, že jsi tady s námi a že tady vláješ, Pane, a chceš přebývat mezi námi, Tatínku.
Haleluja. Děkujeme ti, Ježíši. Amen. Já děkuji hudebníkům. Vítám později příchozí. Bůh je dobrý. A jeho milosrdenství je věčné. Máme nějaké svědectví? Ano. Pojď. Ahoj, nechci. Ahoj, bratři a sestry, já mám taky svědectví. My jsme měli v Mostě tu rozvoj tmu a já jsem tam s panem Libou a s jednou slečnou, která tam kázala evangelium, tak se za mě modlili ohledně metabolismu a ohledně hubnutí, protože jsem měla z drog strašně zničený metabolismus a pomalej a opravdu morbidní nadváhu. A i když jsem prostě zkoušela různé věci, tak se to vůbec nehýbalo. A teď se to změnilo. A opravdu se stalo jako průlom, takže už jsem zhubla 12 kilo. Úplně mi to Bůh pomáhá jako brát to tak krásně v klidu a mám z toho radost a těší mě to. Ukazuje mi, co v jaký čas jíst, úplně pocitem mě vede Duch Svatý. Jako potravinu, úplně mám i chuť na věci, na které jsem vůbec předtím neměla, takže na zelené věci, na salát, na ovoce. A je to strašně jako krásně to prožívat, že to pro mě je vlastně takový jako, ono se řekne, že na tom nezáleží, ale záleží, mě na tom záleží, protože jsem boží princezna a chtěla jsem pro něj být krásná a chci, abychom mu dělali čest a mě to udělalo hroznou radost, že si můžu vzít šaty, můžu se projít, můžu mít rozpuštěný vlasy a děkuju Pánu za to. A děkuju za to, že se můžu hýbat, protože najednou mě přestaly bolet klouby, jsem aktivnější v práci, prostě těší mě i víc, jako už jsem začala i chodit trošku pobíhat, jakože běhám a cvičím na takových strojích, takže mě opravdu otevřel úplně nový rozměr. A nejvíce to vlastně úplně ve mně vzbudilo ten dík, že jsem úplně musela padnout na kolena, děkovala jsem tady v plaveckém bazénu, protože si na mě koukal, co dělám, říkám, nezlob se, já se prostě musím pomodlit. Já jsem vlastně po mnoha letech jsem si dokázala vzít plavky, když celkový. A rodina mě vzala na plavání. A já jsem opravdu mohla být s rodinou a jako celkově ten zážitek, být tam v těch bublinkách plavat, to byl úplně nový svět po mně prostě po těch drogách. Já jsem si to strašně užila s tou rodinou. A já jsem prostě fakt se musela v těch umírkách pomodlit. Tak sice na mě koukali, ale já jsem opravdu... Takže vám děkuju. A zároveň jsem vás, bratři, chtěla moc poděkovat za podporu, kterou jste všichni dali mě i mému příteli. A já vím, že to je v božích rukou a že jsou věci, které neovlivníme. A vlastně to, na čem mi záleží, aby Láďa našel to všechno, co jsem našla v Ježíši já. A budu se snažit to k tomu svědomitě výst, ale nenutit, protože bratr mi řekl, ať zpomalím. On si musí najít svoji cestu, ale děkuji vám za to, že jste nás podpořili, že jste mě utěšovali, že jste byli těmi, kteří hladili a kteří naslouchali, kteří neměli tu odvahu se za nás postavit. Já vám za to moc děkuji a chválím Boha za vás, za celou boží rodinu. Moc vám děkujeme. Haleluja. A já myslím, že bychom se mohli teď za vás pomodlit. Co říkáte? Jo, pojďte dopředu. Takže Vládík je tady poprvé mezi námi. Já bych taky něco řekl, ale... je to nový pro mě. Vládík se vrátil v pátek, můžu to říct, z výkonu trestu. Dostal podmínečné propuštění, což nebylo samozřejmé. Dali jsme jako sbor záruku a šlo to úplně hladce. Já jsem se účastnil toho soudního přeličení, to šlo jak po másle. Takže to je boží milost, věříme, že boží ruka je na Vládíkovi, na Petře, nad jejich vztahem. Ale samozřejmě jsou to výzvy, které teď jsou před nimi. Teď to měli takový na dálku a teďko mluvili jsme o svatbě samozřejmě a Vládík by se měl teďko nechat pokřtít.
jsou před nimi úžasné věci, ale samozřejmě také výzvy. Takže jestli se můžeme postavit, pomodlíme se za ně. Jestli někdo chcete na ně vložit ruce, tak můžete jít dopředu. Haleluja, Otče, tak my ti předkládáme Petru a Vládíka, Pane, a my můžeme vidět ty úžasné věci, které ty konáš, jak jsi zachránil Petru, Pane, jak proměňuješ její život, Pane, že i Vládík tě mohl poznat, Pane, ve výkonu trestu, že i s ním si jednal tam, kde byl, a ty máš, Pane, plán pro jejich životy, a tak se modlím, Pane, aby teďko si je tak přikryl, Pane, svojí milostí, ten jejich vztah, to jejich společný konání, který teďko prostě je před nimi, a modlím se i za moudrost, o tvoje vedení, Pane, za tvůj pokoj, za tvoji moudrost, králi. Haleluja. Modlím se, aby ty si je zaštítil, Pane, do té chvíle, než budou manžele, a samozřejmě i potom, Pane. Tvoje ruka je nad nimi, králi. Haleluja. Modlím se o tvoji milost, králi, o tvoji přízeň. A děkuji ti za to, Pane, ve jménu Ježíš. Amen. 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 Se chcete ještě někdo pomodlit, ještě vydržte. Nebo jestli chceš něco říct, já to někdo. Jste nepřijali něco pro ně. Možná jenom tu zkušenost, kterou já s Láďou mám z věznice, protože jsme se tam vydali teďka v podstatě jak dlouho? Rok a půl. To, co Bůh dělá s charakterem, je nesrovnatelně s ničím jiným. Neexistuje jiný vysvětlení pro ty charakterové změny, které člověk vidí, jak se dějou, když člověk začne jít za Pánem, než to, že jde za Pánem. Nedá se to v tom prostředí vysvětlit jinak. Není to působení pedagogů nebo vychovatelů ve věznici. Je to opravdu tím, že já se upnout svoje oči na Pána. A já jsem rok a půl mohl vidět, jak se prostě proměňuje. To je pro mě obrovský svědectví. Díky za inspiraci, Vládě. Není vůbec za co. Ještě bych chtěla říct, my jsme se s Pavlikem před tím soudem modlili. Pavliku, to jsem ti chtěla říct, že to my jsme se před tím soudem modlili a Pavlik se modlil. Pavlik se umí nádherně modlit, byl jeho modlitby a říká, Pane Bože, my tě prosíme, aby si tam byl u toho soudu ty, aby si tam byl přítomen, aby to každý pocítil. A ty si potom odjela, já jsem na Ladíka čekala a vylez s ním ještě jeden muž. A on říká, to bylo úplně divný, tam to bylo úplně všechno divný, tam byl Bůh, tam bylo není věřící. A to bylo pro nás takový svědectví, víte, Ladíku. Já říkám, my jsme se za to modlili, tam to bylo fakt úplně jiná atmosféra, úplně jiný to bylo, než Bůh je dobrý, haleluja, děkujeme. Haleluja. Bůh je živý. Ještě někdo? Jestli jste nepřijali něco? Ke slovo povzbuzení. Jestli ne, tak já pozvu dopředu Lili. Lili je manželka pastora Roberta Liby, který je pastorem na Mostě. On se nám bude sloužit slovem. Ďakujem veľmi pekne. Mám takú peknú brošu. Tak, haleluja. Verím tomu, že dnes odídete z tohto miesta tak trochu viac naplnení a že budeme mať dobrý čas. Máte rádi Božie slovo? To je dobře. To je super. A čítate ho pravidelne. A ja vás chcem tak trošku nadchnúť pre to, čo Boh robí, keď čítame Božie slovo. A
Dnes chcem hovoriť tak všeobecne o viere a o tom, čo viera robí. Ale prv, než začneme, tak by som chcela, aby ste si zobrali svoje Bible, ktoré máte rádi a ktoré čtete, aby ste si otvorili list Jakoba, hneď 1. kapitola. Tak, Jakub, milujem epištolu Jakoba. Viete prečo? Lebo v tom je všetko. On napísal 5 kapitol, ale je to úplne o celom živote, jak máme žiť. A mne sa páči Jakob asi tým, že on sa nebojí hovoriť veci konkrétne a priame. A v každej kapitole je nejaký skvost a je ich mnoho, ale ja začnem o tom, že budeme si čítať od 6. verša. Je tam strašne veľa, ale dnes budeme čítať od 6. verša. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, len ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej, zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. Začala som takým zvláštnym veršom, ale už asi viete, kde narážam. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. My potrebujeme vieru. My potrebujeme vieru, aby sme boli stáli. My potrebujeme tú skálu. A ešte verš predtým je napísané: a jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčinuje, neviem, ako máte v češtine, alebo nevyčíta, a bude mu daná. My máme prosiť. Viera je dar. Je niečo, čo sme dostali. My veríme. A viete o tom, že v daroch, v duchovných daroch je tam dar aj viery? Hej, ste už niekto četli? Viera. Viera je niečo, čo možno si berieme ako že už je to normálne. Tak ako ráno, keď si ideš umývať zuby alebo sa nasnídáš, je to úplne normálna vec. A ani sa nezastavujeme nad tým. Ale chcem vám povedať, že viera je niečo, čo nás upevní a čo nás ustáli. A my to potrebujeme. Ak veríme, že Boh je dobrý, dobre veríme. Ak veríme tomu, že Boh koná divy zázraky, dobre veríme. Ale ak veríme, že Boh si nás povolal a nečiníme, tak neveríme. Keď si čítame dál, ako Jakobova kniha je celá o viere, o skutkoch, o tom, jak máme žiť, čo vlastne potrebujeme k životu. Ja sa len chcem tak, ako nemám veľa času, ale chcem sa zastaviť. Keď veríme, že Boh je trojjediný, že Otec, Syn a Duch Svätý, a veríme to, že Duch Svätý v nás prebýva, dobre robíme. Ale skutočne veríme, tak veríme, že sa to odráža na našom živote. Viete, keď verím, že je slnko a že je vonku teplo, tak sa neoblečiem do kabátu a do čepice. Na mne to bude vidieť, že venku idem a vonku je teplo, že si oblečiem šaty. Keď verím v Boha, nemusím mať tu krížiky, nemusím mať na ušiach, nemusím mať žiadne značky. Ale na mne to musí byť vidieť. Ak verím a dôverujem Bohu, môj život to odráža. A to je tá podstata, prečo žijeme. Viete, celý svet verí,
i diabol a andele padle veria, že Boh je. Oni sa trasú. Ľudia, ktorí povedia, že ja neverím v Boha, ale aj oni veria. Ale nie v Boha. Oni veria v niečo, v peniaze, v sami sebe. Veria v stromy, v slnko, vo vesmír, v horoskopy. Ale veria. Veria. Nikto není neveriaci. My len hovoríme, že je neveriaci, pretože neverí v Bohu. A ja vás chcem povzbudiť. Je to tak krásne číst Božie slovo. Tam je nádherné skvosty a ja vás chcem povzbudiť do toho, že ak veríme, že Boh je verný Boh a my potrebujeme byť stáli nedvojakej mysli, tu je napísané muž, ale je to človek i žena, i muž, aby sme neboli dvojatej mysle, potrebujeme Krista, potrebujeme Božie slovo, potrebujeme veriť. Ak veríš, že Božie slovo, Biblia je Božie slovo, ak veríš, tak to činíš a odvrátiš sa od hriechu. Ak veríš v to, čo tu všetko sa píše, tak nemáš problém povedať alkoholu, drogám nie. Nemáš problém ísť do obchodu a miesto toho, aby si niečo ukradol, zaplatíš za to. Lebo vieš, alebo veríš, že Božie slovo je pravdivé. Náš chtíč, naše ego, náš charakter, ktorý ešte nie je premenený, častokrát nám nahovára, nepotrebuješ zaplatiť. Ale však ja zalžu takouto milosrdnou žou, aby som neubližila. Ne. Ak veríme Božiemu slovu, činíme. V 22. verši v tej istej kapitole sa píše: a buďme činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Takže viera vyprodukuje činnosť. Ak veríme, že Boh nám dal rodinu, Božiu rodinu, cirkev, tak vyprodukuje činnosť, že ideme do tej cirkvi. Hej? Že sme rádi s tými ľuďmi. Ak veríme, že Boh nám dal takúto krásnu rodinu, tak sme tu. V nedeľu sme ráno tady na tomto mieste, lebo veríme, že Boh prehovára dnešné ráno. Vyprodukuje činnosť. Keď sme uverili, ja keď som uverila, tak som mala pocit, že sa vznášam 2 metre nad zemou a som bola šťastná jak blecha a chcela som každému všetko povedať. A vyzerala som asi jak cvok. Dokonca viem, že bol maratón v Košiciach, taký, on je každý rok známy. A tam boli policajti, hlídali, hej, aby sme tam nechodili. A ja išla zo bohoslúžby úplne celá nadšená. A išiel ešte jeden brat so mnou a sme mali ešte knihy života. Neviem, ktorí si pamatujete, kedysi sa rozdávali knihy života. A ja tak ako som celá šťastná bola úplne. Chcela som každému povedať, hej, o Bohu. A už som to nevydržala a som zastavila toho policajta. A on úplne na mňa pozeral, ja úplne vysmiatá, že asi zdrogovaná, alebo čo. A ja mu hovorím, že musím vám povedať niečo úžasné. A on úplne vyplašený, čo on tam musí hlídať ako tú cestu. A ja hovorím, ja vám musím dať tú knižku. To je niečo úžasné, hej, že Boh vás miluje. A ja už neviem, čo všetko som hovorila. On bol z toho tak v šoku, že a ten môj brat ešte ako taký v šoku, hej, že som sa odvážila osloviť policajta. A vyprodukuje viera, keď uveríme, že Ježiš Kristus zomrel za nás, vyprodukuje takú činnosť, takú chuť. Takú túžbu niečo urobiť pre Boha, že on urobil všetko pre nás, aby my sme mohli žiť. A ak nemáme tú túžbu niečo robiť,
tak pýtaj sa Boha, Bože, jak to je to so mnou a s tebou? Jaký mám ja vzťah s tebou? Čo sa pokazilo? Buďme činiteľmi. A keď tak otočíme ďalšiu stránku, hej, Jákoba, tak v 2. kapitole sa hovorí, tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama sebe. Ale ak niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh, dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Viera bez skutkov je prázdna, ale skutky bez viery je takéto prázdne. Ono sa to musí propojiť. Hej, keď povieme, že veríme, ale robíme úplne niečo iné proti Bohu, tak klameme sami seba a ideme proti Bohu. A hovoríme, že Boh je lživý. A to nie je pravda. On je svatý. Takže Boh on nás tak miluje, že keď my sme prijali Krista, sme si uvedomili, čo sme spôsobili vo svojom živote. Sme prijali Krista a veríme mu, že on nás vyslobodí z každého hriechu alebo z každého problému. Vyprodukuje v nás nejakú činnosť. Činnosť je i to, že si zoberieš Bibliu a začneš si číst. Vieme, že ako tento svet očakáva, že kresťania potrebujú a musia, najmä cirkve, musia pomáhať ľuďom. Tak to je dané v tomto svete. Viete, jak to viem? Lebo často mám telefonáty do kancelárie a mi hovoria ľudia, že cirkev musí pomáhať. A musí dávať peníze a musí zaobstarať bydlení a cirkev musí sa starať o ľudí. Ale zapomneli na to, že cirkev je duchovná organizácia. To je duchovná bytosť. Je niečo, čo nie je ako nezisková organizácia. Cirkev sme rodina. Cirkev je niečo, kde človek potrebuje byť duchovne zachránený. Cirkev je niečo, kde môžeme ľuďom prvoradé sa snažíme, aby boli spasení. Aby ich vnútro bolo zmierené s Bohom. To je prvoradé, čo by mala robiť cirkev. Jasne, pomáhame potravinovú banku i Pavel má. Slúžime, ako sa dá. Ale musíme si uvedomiť, kto sme. A prečo sme tu. A Boh, tak ako každého z nás vyprodukuje v nás činnosť, tak nám dal aj vieru, že veríme, že cirkev je niečo, čo potrebujeme, aby sme vedeli udržať správnym krokom. A veľa ľudí sa mi pýta, dokonca mám telefonáty, že ja vám pošlem číslo účtu a pošlite mi peníze. A ja hovorím, jo, jak banka. A sú odvážni, ľudia sú odvážni. Viete, veríme, že Boh učinil, alebo Ježíš ustanovil cirkev. Veríte tomu? Že keď prišiel Ježíš, že to bol počiatok niečoho, čo Boh chce, aby bolo. A prečo? Preto, aby každý národ v tomto svete, každý národ mal miesto, kde môže budovať sa a rásť. Predtým bol izraelský národ. A oni si mysleli, že jediní, len oni. Ale Boh tu zlomil všetko. A dal otvorené dvere ku každému. A preto je tá cirkev. A mne sa strašne páči, keď mnoho ľudí uverilo zo začiatku až 3000, čítame 5000 ich uverilo a z mnohých národov a všetci boli pospolu. Mne sa to hodne moc páči.
Že nebolo rozdielu Róm, Afričan, Černoch, Čech, Slovák. Je to úplne jedno. Boli pospolu. A to je to, čo potrebujeme my. My potrebujeme veriť Božiemu slovu. Ak veríme Božiemu slovu, tak veríme, že Boh prišiel na zem pre aj iné národy. Veríme, že Boh chce nás spojiť v jedno, v jeho lásku. Ak veríme Božiemu slovu, tak Božie slovo hovorí, jdi, káž evanjelium, čiň učeníkom. To všetko tam je. A veríme, tak to musíme činiť. Lebo skutky, keď niekomu pomôžem bez Krista, je to taká pomoc. Ale keď je to s Kristom, je to živé. Je to niečo, čo premieňa ľudské životy. A tam píše Jakob, a keď nedôverujeme, ja si to prečítam, lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána, a predtým je, že keď pochybuje. A ja chcem hovoriť o tom, že koľkokrát my pochybujeme. Viete, prídu myšlienky v našom živote, kde začneme pochybovať. Hej, je to dlhodobo. Neviem, hľadáte prácu a modlíte sa a nič. A už pochybujete, že niečo bude. Viete, pochybnosť je taká tá ľudská vlastnosť, ktorá príde ako zakráda sa pomaličky. Ale my, keď veríme Božiemu slovu a keď ho pravidelne čteme a žijeme, tak tá pochybnosť má minimálnu možnosť sa vkradnúť do nášho života. Ona sa vkráda vtedy, keď zapomíname žiť s Bohom. Keď jeden deň, 2 dní pomíneme, nemodlíme sa, nečteme, keď nežijeme s Bohom, zapomeneme, kým sme za nejaký čas a si myslíme, že ja som uverila niekedy rok, 2 a som spasená, je v pohode, ale žijem si po svojom. Viete, veľa ľudí príde a sa modlí a prosí o modlitby, aby ich Boh uzdravil, napríklad. Alebo ať ich Boh vyslobodí od cigariet. Ale preto nič neurobia. Vôbec nič. Viete, ja som počula teraz jeden príbeh, ktorý... Máme jednu, ktorá prišla nová do zboru a ona mala brata. A on trpel obžerstvím. A on tak aj umřel. On sa prejedol k smrti a zomrel. A ona úplne verila, že ona taky zomrie takto, ako jej brat. Tak začala úplne jesť, úplne opak. Začala málo jesť a úplne žila v takom tom strese a strachu. A verila, že to musí ako jej rodina takto prežívať. Lebo aj maminka zomrela, i táta. A teraz má už len bráchu a ona sa strašne bála, že ona taky zomrie takýmto spôsobom. Preto ona ani si nič nekupovala niekedy. Hej, niekedy ani nejedla. Viete, uverila lžím. A teraz, keď ju vidím a nejaký čas som s ňou, ona žije ve slobode. Ona nemá problém teraz si uvariť, nemá problém zjesť si jogurt, aj 2, a vie, že Boh ju oslobodil od strachu, od depresí. To je jedna vec z mnohých, ktoré Boh robí. Ona začala dôverovať Bohu a už neverila svojim pocitom, ani tým slovám v rodine, čo sa všetko šírilo. A Boh chce, aby sme verili. Aby sme... Viera je niečo, je to podstata. Je to podstata. Je to niečo, náš základ. Keď veríme, stojíme pevne
oboma nohami. Ale keď neveríme a pochybujeme, že Ježiš ma uzdraví, tak sme ako, že zafúka, idem tam. A zafúka, idem sem. Viete, ja som dlhé roky bola nemocná. Strašne dlouho. A už mi aj niektorí pastori, kresťania hovorili, to je asi tvoj osten, to ty asi takto musíš. A tak aj musíš asi aj zomrieť. Roky. Strašne dlhé léta. Brala som lieky, aby som mohla žiť. Ale Boh na mne pracoval. A ja už som ako pochybovala, alebo vždycky bola výzva za uzdravenie a ja už som cupitala dole. A už som tam bola. Oni už vedeli, za čo už si hovoril zase. Viete, keď je to niekoľko let a si hovoríte, už ste aj dospelí a furt stále nič, a sa to zhoršuje, tak som si hovorila, Bože, tak ak chceš, aby som zomrela, tak ale ja budem pracovať pre Boha, pokiaľ ešte žijem. Zmenila som postoj svojho srdca a svojho zmýšľania. A začala som slúžiť naplno. I cez to, že som nemohla pracovať, pracovala som na stavbe. Vždycky chlapi hovorili, ty nesmieš dvíhať. Kašli na to, ja budem robiť, pokiaľ môžem. Hovorím, bude to dobrý. Hej. A Bůh na mne pracoval. Začal ma znútra navonok uzdravovať. Viete, fyzicky som dlouho nevidela nič, ale duchovne, v duchovnom svete som zažívala krásny čas. A pak prišiel mžik, keď povedal, áno, som pripravená, aby som bola uzdravená. A od tej doby žiju. A nemusím sa báť. A to je to, že uverila som, že Boh má moc uzdraviť ma v ten jeho čas. Zo začiatku som pochybovala, každý mi hovoril, ty budeš ako nemocná a to tak asi je ten osten tvoj, to musíš trápiť sa. Dokonca doktori sa zišli, aby mi dali do invalidného dôchodu a mi bolo 18. A to ja nechci, ako dôchodce. To bolo pre mňa ako šílené. A hovorím, ne. Oni, ale vy máte nárok, vy potrebujete, nesmiete pracovať. Pracovala som tvrdo, ale neverila som tomu, čo mi hovorili doktori. Neuverila som tomu, ani tým papierom, čo tam napsali. Dokonca som videla svoj ultrazvuk svojho srdca. Ani tomu som neverila. Viera je niečo, čo potrebujeme mať vo svojom živote. Ak ju nemáš, máme prosiť a bude nám dané. Prosme za to, aby sme pevne stáli. Keď prichádzajú veľké tlaky alebo veľké problémy, tá naša viera v Krista nám pomáha. Že vieme sa uchopiť, pevne postaviť na jeho slovo. A nič nás neodfúkne. Viera je základ. Pokiaľ neveríme Bohu, jak sa môžeme k nemu modliť? Keď neveríš, že Bůh ti dá prácu, tak proč sa k nemu modlíš? Len preto, že sa to musí? Nauč sa s Bohom mať krásny čas. Vzťah s Bohom je to čo môžeme. Boh, on je priateľ. On je niekto, kto vás rád vypočuje. On je niekto, kto miluje rozdávať dary svojim deťom. On je ten, ktorý vás vezme a dá to najlepšie do vášho života, čo môže byť. Ale musíme veriť. A musíme veriť, že keď prichádzajú zlé veci, možno útoky, možno problémy, možno niečo sa láme v našom charaktere, je to dobré. Lebo Boh si nás formuje svojim obrazom. Mne sa páči, keď Abraham už uveril a počítalo sa mu to za spravedlnosť. On uveril. Viete si predstaviť, že máte jedno dieťa, ktoré sa narodí, nakoniec mu Boh sľúbil, že sa narodí, sa narodilo.
A on tak veril, že Boh mu požehná, lebo mu zasľúbil mnoho potomstva. Hej, on to uveril, on to chytil a držal sa toho. A keď mu Boh povedal, tak choď a teraz ho zabij. A obetuj mi ho. Ja neviem, čo by bolo s mojou vierou. Mám to jediné, to Boh mi dal a teraz ako mám ísť obetovať. Ale Boh vedel, ako on má pevnú vieru. On sa postavil na Božie slovo a stál. On vedel, že aj keby ho obetoval, tak Boh je schopný dať mu ďalšie dieťa. On vôbec nepremýšľal nad tým, že čo by bolo, keby zomrel Izák. Jasne, že asi ho to trápilo, keď išli tam. Hej, a videl to drevo na Izákovi a si hovoril, jak to urobím. To bolo úplne kruté. Ale veril. A počítalo sa mu to za spravedlnosť. Modlíme sa za to, aby náš život bol plný viery. Keď sa modlíme za čokoľvek, sa modlíme za našu rodinu, veríme, že naša rodina bude spasená. Keď sa modlíme za naše deti, veríme, že sú v Božích rukách. Činíme i tak, i našim postojom. Viete, veľa ľudí, ale často, musím povedať často, sa stretávam s tým, že príde niekto za mnou, aby som sa modlila za nejakú vec. Modlíme sa, žehnáme, OK, všetko v pohode. Ani neubehne chvíľka a ten človek ide za druhým človekom a prosí za tú istú vec. A potom ide za tretím človekom a prípadne ešte za štvrtým človekom. Jaká je jeho viera? Žiadna. Nerobíme to i my? Viete, keď prosíme napríklad za modlitby, prídeme za pastorom a pastor sa modlí, veríš, že Boh si ho použije k tomu, aby vypočul modlitbu, alebo skrze neho si bol uzdravený, alebo čokoľvek. Keď ideš za ním, veríš, že niečo Boh bude robiť? Alebo to len robíš preto, že sa to má? Kde je naša viera? Viete, niekedy si tak porovnávame kazateľov, porovnávame si ľudí, ten sa tak dobre modlí, ten sa zle modlí, tak k tomu, čo sa dobre modlí, tak idem, ale k tomu, tak ten tak koktak trošku, tak tomu nepôjdu. Boh si použije i toho. Ak prosíš o modlitbu a niekto je ochotný ti poslúžiť, ja verím tomu, že či je to pastor alebo obyčajný nejaký radový člen, že Boh si ho môže použiť. Lebo všetkým bol dán Duch Svatý. A máme sa modliť jeden za druhého. A je jedno, že kto to je, ale keď prichádzaš s prosbou, tak ver, že Boh to naplní. Nechoď sa poistiť ešte k druhému človeku. Lebo hovoríš, tak čo keby sa on zle modlil, tak ten druhý ešte sa možno, že bude dobre modliť. Znie to tak smiešne. Ale deje sa to. Koľkokrát prosíme a potom ešte hovoríme, viete, ešte vy sa modlíte. Alebo pre istotu, keby náhodou oni to pokazili. Keď veríme, ukazujeme i na našom postoji to, v čo veríme. Keď verím, že Ježiš Kristus je môjim pánom, tak môj postoj potrebuje to ukázať. Môj životný štýl potrebuje to ukázať. Nie, že doma žijem si svoj život zatvorenými dverami, ale prídem do cirkve a som svatý. Ale nie tak. Práve tam, kde ťa nikto nevidí,
kde máš možnosť robiť veci, čo chceš. Pozerať si horory, pornografiu, čo chceš. Práve tam, kde si myslíš, že nikto není široko ďaleko. Práve tam sa ukáže tvoja viera. V čo veríš, kým si v Kristu. Práve tam sme častokrát skúšaní, keď sme sami a diabol prichádza s pokušeniami z našeho starého života. Práve tam sa ukazuje naša viera. To, že tu sme všetci a jednomyselne chválime Boha a sa zjednotíme, je to slávnosť, že môžeme byť ako rodina spolu. Keď sa zídeme všetci a deti prídu z Prahy a ja neviem skade a sme tak pokope všetci, sme rádi spolu, jeme a je nám dobre. A sa tešíme, že sme spolu. A tak by to malo byť aj u nás. Keď ako cirkev sa scházime, sa rádi scházime, chceme byť čo najviac spolu. Ale potom, keď prichádza obdobie, že sme v práci, nikto nás nevidí, žiadny kresťan, žiadny pastor nás nevidí, nevie, čo robím. Práve tam sa ukazuje tá naša viera, kým sme v Kristu. Komu sme uverili. To sa dokazuje. A potom ďalšia kapitola, hej. Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa ho nosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli. Viete, to keď tak čítate, ako to je sila. To je úplne sila. Každá kapitola má úplne ako skvosty. Úžasné je to, úžasné. Keď veríme, svojimi ústami vyznávame. Keď veríme, náš jazyk, naše slova to proklamujú. Tu je napísané krásne, že jazyk je malý, je maličký, ja vám ho nebudem vyplazovať, ale je maličký, ale dokáže prinášať život a dokáže prinášať smrť. Jazykom dokážeme prokľať a dokážeme požehnávať. V to, čo veríme. Veríš, že tvoje slova, tvoje ústa majú moc zachrániť človeka. Ak veríš, tak to tak čiň. Dávaj si pozor na jazyk, čo hovoríš proti tomu človeku. Dávaj si pozor na jazyk, jak sa staviaš. Čo z tvojich úst vychádza. Či sú to krásne slova, alebo nejaké nadávky z prosté reči. A ani zo vtipu. Dávajme si pozor, čo svojimi ústami vyznávame. A dnes sme falošnými, ale sme pravými činiteľmi Božieho slova. To Boh od nás očakáva. Jazyk je maličký, ale dokáže zabiť človeka. A na to nepotrebujeme ani nôž, ani šabľu, ani nič. Stačí človeku niečo povedať tak, že do jeho srdca zapichneme nôž a nemusíme to už napraviť. Sami vieme a vidíme v správach, koľko mladých ľudí zomiera. Páchajú samovraždy, lebo boli nejak zranení. Niekto im ublížil tak, že nepotreboval na to ani zbraň. Len stačilo niečo povedať, možno dlhodobo. Ja to viem podľa seba. Moji rodičia dlhodobo nado mnou hovorili mnoho zlých vecí. Mnoho zlých vecí. Až tak, že i keď som bola veriaca, ja už som bola na dne. Zo začiatku, keď som verila v Kristu, som nevedela, že až tak to môže byť, že slova majú moc. Ale potom som pochopila, že jo. A ich slova mali veľkú moc. Že 2-krát som chcela sa zabiť. Som si myslela, že rýchle umžu a že budem s Bohom. Super to bude. Ale Boh nie. On mi ukázal úplne inú cestu.
Preto viem, že ako matky máme deti, vychovávame a častokrát nás tak vytočia, že už neviete, čo s čím spojiť. Či by ste to tam všetko podpálili. Proste ten vztek tam je. Hej, hnev. Sa naštveme. Je to normálne, že sa naštveme. Ale nesmieme hrešiť. Hej. Viete, čo ma naučilo? Keď moja mama vždycky bola nervózna, tak to sršalo úplne. To jelo úplne. A ja keď som sa vydala za roba, to si hovorila, ty brďo, ja nesmiem takto ako jednať. To by utieklo do mňa. Pálil by sa a hneď už by išiel preč. A ja som pochopila, že musím byť ticho. Ja verím, že Boh ma zmení, ale ja sa musím naučiť byť ticho, keď som stekla. A zobral to odo mňa. Tie všetky sprosté slova, všetko, žiadne nadávky, ďaká Bohu. Ak sa podáš Kristu a uveríš, že Ježiš Kristus je tvojim pánom, tak všetko to, čo sa deje v tvojom živote, je k tvojmu dobrému. I to zlé. Ak láme sa tvoja pýcha, ať sa láme. Ať sa to zlomí ve jménu Ježiša Krista. Ať sme pokorní, poslušní. Ak sa láme tvoja závislosť na čímkoľvek, ať sa to zlomí. Tvoja hrdosť. Viete, hrdí ľudia, ja som bola taký hrdá, možno ešte som v niektorých veciach, ale učíme sa byť pokornými. Ja som bola tak hrdá, že som si nikdy nechcela dať pomôcť. Všetko som zvládla sama. A fakt som zvládla všetko sama. Ja som bola schopná všetko si urobiť sama. Ale Boh sa pyšným protiví. A to som si povedala, že nie. Aj keď zvládnem mnoho vecí, som veľmi rada, keď príde niekto a mi chce pomôcť. A nie preto, že by som bola neschopná, ale preto, že môžem byť s tým človekom. A je to krásne pochopiť, že zvládneš, ja neviem, uvariť sama. Ale keď ti niekto pomôže, je to príležitosť byť vo vzťahu a budovať sa. Možno zvládneš mnoho vecí, ale je lepšie byť dvom. A možno ten druhý sa naučí pri tebe mnoho iných vecí. Keď veríme, že Boh dal človeka na túto zem, aby nebol sám, tak veríme v to, že potrebujeme byť spolu. Potrebujeme jasne byť občas sám. Ja ráda chodím na pole a tam som sama. Tam sú kravičky a kone a tam oni môžu búkať na mňa. Ale Boh nás stvoril ku vzťahu. A keď tomu veríme, tak potrebujeme aj tak činiť. Keď veríme, že Boh nám dal Božie slovo, tak veríme, že všetko, čo je tu napísané, je dôležité pre náš život. A keď ideme dál a čteme, si prečítajte Jakoba, tam je strašne veľa toho. Ja by som vám len četla. To je úplne krásne. Samé verše, úplne nádherné slova má Jakob. To je úžasná kniha. Úžasná. A tam nakoniec, ako ešte v poslednej kapitole sa píše, a modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca. Zase ako, hej. Modlitba viery. Keď veríme, to je niečo, čo je nádherné. Ja by som vám ešte čítala a zase a otočila. Je to krásne. Hej. No vám dám domáci úkol. Som zvedá, kto ho vyplní. A
Modlitba viery. Keď modlíme sa, dneska sme spievali chvály a vyznávame, že Ježiš Kristus je Pán a Otče, ako osloboď ma. Veríš, že On to počuje? Veríš to, že On je tak blízko, že On ťa tak drží za ručku a hovorí, ja som tu. A niekedy to necítime, lebo sme plní starostí, možno bolesti, smútku. Ale veríme. Modlitba viery uzdraví chorého. To som hovorila, že chodí modliť sa a neverí. A niekde je ešte potom dál napísané, že prichádzajte k starším, aby sa modlili za vás, za uzdravenie. Viete, skúsme sa dnes v nedeľu, ktorého je 5. července, skúsme sa zamyslieť nad tým, či naša viera je skutočne v každej oblasti tak pevná na skale, že môžeme pevne stáť a keď príde výchr alebo do nás niekto vrazí, že neodletíme niekde na kilometre ďaleko. Alebo keď nám niekto niečo povie, že my vieme, kým sme v Kristu. Skúsme premýšľať nad tým, že či nepochybuje v našom živote naše srdce v niektorých oblastiach. Nepochybujeme. Je to taká ľudská, ako keby príde pochybnosť, príde a diabol si to chytne. Ale keď budeme stáť na Božom slove, budeme vedieť, aké je to krásne. Byť silný vo viere. Žiadna dvojitá myseľ. Ale ľud jednomyselný. V duchu a v pravde. A toto Bůh nám zasľubuje. On nám zasľubuje, že On je s nami. Veríte, že On je s nami? Veríte, že je tady? On je s nami. A keď príde ťažký čas, tak sa pozri do zrkadla a povie, ja verím, že Ježiš Kristus je so mnou. A že Duch Svätý prebýva vo mne. A preto odíď, Satané, odo mňa. Ja nebudem hrešiť. Pán nám zasľúbil, že On bude s nami stále. A ja tomu verím. Aj keď prichádzajú ťažké chvíle, aj keď som bojovala o život mnohokrát. Ja som vedela na tom lôžku, že Boh je so mnou. Že Boh je ten, ktorý ma neopustí až do konca mých dní. Potrebujeme veriť. A keď veríme, potrebujeme učiniť taký aj postoj k tomu. Potrebujeme byť činiteľmi. Činiteľmi je množné číslo, že niečo robíme. Nie sme len poslucháči, ale vy všetci sa teraz rozlietnete po lounách, my po moste a sme činiteľmi Jeho slova. Ja túžim vidieť plné židle, a ešte málo ich je tu. Aby každá židla, ktorá tu je, aby bola naplnená. Aby ľudia boli spasení. Toto Bůh chce, preto prišiel, preto učinil toto všetko, čo tu máme. Aby mesto Louny boli spasené. Ale na to potrebuje vás. Každého jednoho z vás. Potrebuje vašu vieru. A keď nemáš ju a si myslíš, že k ničomu nesi, tak modli sa za to. Modli sa, Bože, daj mi vieru, daj mi lásku k tomuto mestu, kde žijem. A Boh učiní to. A viera je podstatou, kým ste v Kristu. Viera je to, čo tu predstavujeme. A preto my chceme, aby tento národ bol spasený. A veríme, že Bůh si mňa použije. Ja verím. A ver, že teba si Bůh použije. V práci, v škole, neviem kde, u doktora. Len ver. Lebo naša viera nás zachráni. Všetko pomine. Možno celá rodina sa otočí proti tebe.
kvôli tomu, že veríš v niečo, čo není vidieť. Ale tady vieš, že to ti nikto nevezme. Zmierenie s Bohom je to najdôležitejšie. A keď veríme, tak nepochybujeme. Diabol prináša strach, ale Duch Boží prináša slobodu a odvahu. Amen. Děkuju. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. To je víra. Chodíme po vodě. Těch věcí, které nevidíme, vůbec nevíme, jak by mohly se stát, jak by to mohlo přijít, ale věříme, spolehneme se na Boha a věříme, že On to nějak udělá, i když my nevíme jak. To je víra. Takže díky Lili, to je důležité. Třeba chodit vírou. V každé oblasti. To není jenom, když někde evangelizujeme, to je ve všem. To je v každé oblasti našeho života. Chodíme vírou. Důvěřujeme našemu Pánu. Protože mu na nás záleží. Tak Luboš už ve víře bere košík, takže děláme sbírku, je to způsob uctívání, můžeme uctít Pána ze svého majetku. Pokud zrovna nemáte dneska co dát, nevadí, je to v pořádku. Není to o tom, kolik dáme, Bůh vidí do našeho srdce, takže dávejte dobrovolně, s radostí. A nebo taky nemusíte dát, je to na každém rozhodnutí.